Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pamasih merajak oleh ridwan Allah taala. Napa siruntui telu papedal bahkan 4 rezeki yang besar. Nomor di umur malampe adi singam. Yang kedua adalah kesempatan. Yang ketiga adalah iman. Ada ulama menambahkan yang keempat adalah hidayah. Jadi apa salam memagi-magi iya rupa pedale lalan natapae napa syukur Islam, iman dan ihsan. Ya komah kadaki Islam asal langan berarti pangkau ketu. Sempajang asal langan itu 5. Sempajang syahada, sempajang puasa, seka si bawah haji. Iya ro komah bicara asal langan itu berarti anu ipigok. Iya mi komah kadani teh tepa tania tu pangkau kang. Tapi atim pawai. Jadi kui atih dena wat di to makada iya na atama tepat na Allah taala dena wat di iya ko to makada salang cocok nih tapi aku to makada to tepat kak de nasaba iya tepat puang Allah taala mi makatani kui atih na taruh. Makanya tanda orang beriman itu engkau koya orang melebihi na narampi matu puang Allah taala wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Ya ko itapui asanna puang Allah taala wajilat qulubuhum, bergetar kalbunya. Jadi ya ko makadai pak bange Allahu akbar nadai pagaga kedok ko ilalang tanya tu tempat. Iya. Kamaku ya ko meki misangi contohna lebih magampangnya paham. Ka biasa manangi kalolo. Biasa manang anak darai di makun rai. Ya waktu takalolo nang kana dari pujila da napai na taputai asan nang kami manok kilalan. Itu ya sama koro. Nang ka panak dari na pujila da tu napai na taputai asan na napai makada misalnya Maryam. Maryam tapangkah? Ina riasang wajilat qulubuhum bergetar. Iya ko makadai pak bang ya Allahu akbar. Na de piga gaya roke do papade ro nak kita puasan nero. Tom ladai puji berarti kita belum beriman. Baru berislam. Ya. Jadi itu nama gampang. Makanya angka Tuhan desa na nabita angka tu sikiri pakabaru itapak. Tanya pakabaru asal lanang tapak ini pakabaru. Jadi aku meki tambah patah tambah tapak rilalan na atita angka sikiri na. Makadai nabita bahacai kalimat la ilaha illallah. Makanya Tuhan desa jadidu imanikum bi kalimatin la ilaha illallah. Pakabaru artinya upgrade pendrei tabayi tepak mu dengan kalimat la ilaha illallah. Angka na tahu pandrita tu malingi pak gangkang maka daya ko mo baca akap 70 si disabbu ya la ilaha illallah insyaallah. Mereka tanahiki biasa ni baca la ilaha illallah akap 70 si disabbu. Dia penangkah. Iya na tunasa sikir tidak. Yang ketiga sesikir tidak.
angka biasa wacarmangi gaganan ka protes sih. Nah samagi je nang kay itapu maka da seko 70 si disabu. Akin rimon ro dasar nero kagahan desa na pulo ko nabita. De makui. Tungka sewa-sewa pa angka titik laburna. Angka titik laburna. Ya sange titik labur ya ko wae si ratu pi daraja pelana na perede. Ya ko dia nadapi si ratu daraja dia narede. Namo limangas so tapalla ko dia nadapi si ratu dia narede. Tapi ya to nadapi si ratu daraja pelana tu wae tata irede. Maku itu jadi ini riasat titik labur. Besi makoto ya nadena dapi pitu ratu daraja layase dia namanya macolo to limatat dak mako tu tapi ya nadapi ya tu lebih itu naliwang ita ratu pelana macolo baja makoto angka mana titik laburna iya naro atiro maka dia to pandita pa hakiki ya pure mulai ero lalangange na sabab pura ni na paresa purato ni na tes purato ni na pigau maka dia ko sikiri la ilaha illallah iya panabatu tamo ko tie maksimal itu 70 si disabu betul nih itu jadi kita coba-coba gare itu cicam itu dangang patak jalap bicek dek dek tahu na meta ya ko patak jang 10-5 menit tu nadapi nih iya mi ko malampi berarti tak baca la ilaha illallah arwah aja si tengah. Iya, ko makir. Nah itu. Iya. Jadi dia nama gampang. Iya na tu tapi maka dia tahu pandai tapa hakiki, iya na ro titik labur na ro. Jadi ya komelo ko nadapi punca ibu karap pintu hatimu bergetar kalbu ketika disebut lafaz Allah. Coba ites ya. Jadi kalau Pak Guru nih ini meninondro itu. Iya kok kasih ratu mi baca maklaba mi iya mi matu ko pura ni baca sekoro nadapi ni ro agagero magampan itu mondrinna magampan. Jadi pada ko carepa waju-waju. Iya nade na bekli jolo ko malak dai macarepa. Pacing jolo. Iya nama pacin, iya tu ropo-ropo yang mondre ko ada ke manyaman ni namo ya sampaka manina lega tapi iya ko ropo matai sa melo tas sampaka de kan kasope tak bampak de na melo maku itu situnganna prosesna penyucian jiwa di dalam agama. Ya na tunang kaya sa tazkiyatun nufus apa iya tu ko ni gasanay Imamul Ghazali makadami tu tasawuf maka dia tasawuf gobak bicarogi tapi iya ko ulama-ulama yang anti tasawuf dia itu nak ada tasawuf maka dia tazkiyatun nufus ya biasa tangkali ngadi kalimat tazkiyatun nufus penyucian jiwa dia itu nak ada tasawuf karena dia tidak mau menerima tasawuf itu musyrik tasawuf itu bidah tapi aku makai tazkiyatun nufus terima padahal padamu itu asal nabi ya iya aku tahu sinjai makai loki mak busa iya aku tahu sengka makai loki manre iya aku tahu mangkasa makai lampaki kadok padamu iya matau manre matau kadok yang tahu mak busa liam ni bahasa nah iya makiro jadi dalam penyucian jiwa maka dia tazkiyatun nufus jadi aku makai laki patasawuf iya naro jadi kita coba gere untuk penyucian jiwa itu. Nah sebab itu agama kan makin ropa asal langang, irona asal langange ya pita mana petuh? Ya ko salang ita ya pitang sampaja paita haji pita to sakka pita to ya ko tak maka majasaka kita podalalir to terima sakka maka de sakka ku ya. Namo de nah kada ajarakallahu bima wa ka namo de nah baca yang empat kita podai kada sakka ku ya. Iya diinformasikan kalau sakat. Iya. Jadi ko sakka tapodang ite maka kada sakka. Iya tu ampai biasa ko basnas diumumkan seko sakka tamah itu ko sakat mesti disampaikan iya miko ibadah sunnah aja na pitala makanya aku makali cucu bentu sampai sunnah makanya aku bawa lo boleh iya ko haji kadaki akibuaki acara walimatus safar supaya nilau dongang itu ko tumejo kalau haji iya ko melau umrah namo dia diundata we ya sunnah makanya tu ko makali cucu aja ni samanan teh makali mikilo mengumrah iyo pokok haji makanya ko nisanya teh nilau dongang karena itu ibadah wajib iya ko umrah deh toh
Iya, amode pada mo ko to masumbang makanja mi ko rahasia ko to masumbang pak. Ya kong kasumbangan na dini tete wede nang kalinget ko to masumbang itu makanjalan. Pede rahasia ko sumbangan pede makanja itu. Iya ko ya to makada tanpa nama masih dijuta karena Allah pak. Mega toje itu tahu ya ko lima sabu sumbangan na karena Allah. Ya ko si dijuta sana na tepuh. Nah balik sana po Allah Taala ko 5 sabu na sumbangan. Itu jadi benar karena magi ko cek deh ina sana po Allah Taala mapinangkurang oh karena Allah 10 sabu. Iya ko sana hajian 500 sabu po. Jadi itu tapi itu kagak ko di kagak. Kayaknya ulama kita di tarekat itu maka dah mestinya ko 500 sabu akan aku karena Allah. Ya ko asam 5 sabu rupiah sabu tepuh. Aja sana po Allah Taala mapinangkurang. Jadi itu kemudian irona makadaka ya ko sunnah usahakan ina kali cubu pasti dakay makanya ko rahasia kanya ko dinis sanya ko to masumbang iya lalu celengang to makapajana makanya ko tolong masam paja subuh de pagaga to ko masigi ipata mame man ko celengang de nang kanite te makada masumbang ya anu de nang iya makanya itu ko rahasia bahkan nang kana rampi pong Allah Taala ta hadis qudsi tanya hadis qudsi langsung pula ku pong Allah Taala maka di pong Allah Taala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan ng parewakang maga ya sange de na bilangan nga nalenga de na irita maka da disiya gaya sumbang ko lalu cilengang ito makapajaban ni gata silampa di siratutogi di 50 togi si disiya siya gi yo pumidi malari maloli supaya jalur ni kata disirati aja jaga gipe pertama disampai madani itu jadi makanya sumbangan ko de nirisa kada siaga maka di pong Allah Taala ya ko de ni sangi atakku na de na bilangan nga batong na de nirisa to yo ko maka de 50 sabu tapi kay risan jadi namo 5 sabu mi ko de nirisa ina tunah kada patareka ya kaya ya sa sikiri may ka maka dia ya alladzina amanu zkurullaha dzikran katsira sana matapan po Allah Taala sini to matapay asikri ko ari ngarako lori po Allah Taala dengan sikir yang banyak kaya kaniya sa mega pa maka da si sabu dia na mega ko si sabu nang kamo patu 2 sabu ya sena maka da 10 sabu dia na mega nang kamo patu 20 sabu ya sena maka da 500 sabu dia na mega ya tu apa ang kamo patu si di juta sena kada kaya kapiasa mega kada sikiri bawa no mo bilang ya ko din na misa ngireke ngina ti asamay ka makiro itu ya na tu nakada aja nang mo bilang ko tanya wirid kecuali wirid mesti dihitung bahasa nana baca kul Allahu ka 10 ko to pura masam paja subuh kul Allahu ka 10 baca maka dia nabita nigi tau baca kul Allahu ka 10 di waktu pagi maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga ya ki borang ibolok kilala na surga tu kul Allah ina mo din asam paja subuh pak yang penting na baca kul Allah ka 10 ka bolana dia binatama ini ubodami ka makadami nabita banallahu lahu baitan fil jannah lay bangungang istana kilala na surga de nakada nabita ipatami surga de makadami bangungang ibola jadi yana tau pura na masampaja subuh na baca ka 10 ang kajancengan na tama surga angka to onron iya ina tu ampai ko to pura masampaja subuh de to nakada to monrotuda pak ya ko to marek pamelo taparewa de na marigaga ukko kilalangnya mamotor ki baca kul Allah baca motor oke sambil naik motor de to nakada nabi tatu dapat aku masigi de makalami aku pura sampai subuh magi namun lah tu pi boleh dibaca agan man tu kunrut to ngako de tu le baca kul Allah ka 10 tiba to ngakunrut itu ku yo munyaru kul Allah ka 10 de tu le baca ne ku kul Allah ibala itu pak itu bidati itu itu kul Allah sama lam yadi walam yulad walam yakul lahu kufuwan itu bidati itu nah selesai itu jadi onro gampang nah iya nalai decen nang kaje ayat-ayat khusus pak nalai decen apa iya kene korato ngapai patamma napa melo ireke tawe makada salama wahai man rasaki nalai decen nang ayat khusus ina rupa masena pong Allah Taala itu gare nabi teh maka dia kamu baca kul Allahu kacicam itu sepertiga Al-Qur'an bagi talunna tu Qur'an yang mau baca pahalan iya jadi kui baca katalu berarti padan kita mari orangnya kacicam. Yana tu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa tunang kasaruban na nabita warna hijau majure. Oi napuji sabak napuji Abu Bakar napuji Umar napuji Sayyidina Ali napuji tu Utsman Ibnu Abbas makoto. Ina iya na napake nabita tapi ini saro nabita nah kada napuji je sahabat aku tapi dia na ci dipuji megay.
Dek kena cidi mo inar bami ronale. Wah nami kipe ko caran ya lengi majai nyawana. Ima kibo sayembara nabita pertandingan. Podang ni sahabat air maka dah bisa je tu kada mo cine sarubaku. Tapi nigi mulai patamma ikorang mapa mulai per masam pajangi seletuk subuh belum subuh. Na patamma ita 20 geso. Alina punah sarubaku. Wah, talena sama pa mulai matu kon ni mengaji ni. Dan napura masam pajangi sasi gandrus mengaji. Abu Bakar, Umar, Utsman. Mengaji mana? Sisana tama basubu teh pa jadi mengaji. Iya riolo pak metai baca Qurannya. Apa dia apa aja korata ini? Iya korata ini kertasa, iya korannya riolo tulang. Oh napai jepu buku ini baca paling lah siala sih. Iyo apa makoko makanya mabalam patah we. Lai sorok babi makoko ki hati ya riolo deh. Tulang ko pala pakaroma ipa silapo monrika apa ni makana monrikarung leget ta buku mako di baca pura si ripalen nasi ya la si balulangnya na pa baca maka beko pada mia tu ini kesana ketuka harta karun no maka ada apa patapulo unta TKI goncing petibasina petina patapulo unta TKI natanya gonci papa ada rapo-rapo apa ya gonci na riolo marenda ki koi barang jadi maraja gonci na melo pada tarunga bingkunge ya tuh gonci yalla cakange maka dapat tampulon tade de to na pada gonci ta maka gonci besi de na koro maraja gonci na riolo pada tarunga bingkunge apa adi la cakang ni ya no patampulon teke jadi aja mau tak kada boleh kaparo de to makitu jadi iya na sahabat mengaji pokok nasi gandrusu mengaji basubu tahu pura ni masam paja subuh teh tepagili ni nabitan kami ni saruban na bawa napa makar tani Abu Bakar maga baca amun latu mo maka Abu Bakar wae silampa pisitang ya Rasulullah di panalatu maka ide itu mulai sarubangnya Umar tani Umar maka ada Umar namu ya dia tu nalatu ya Rasulullah manga kume meli Utsman nasawe ya si di mani cek dia lada mani ya Rasulullah tapi dia nalatu maka demi Nabi tadi itu nalatu maka Sayyidina Ali tapa mate sama rasa aja bana tatana ya Rasulullah kana mage nasa mangarok-ngarok matinro di pangaji mengaji mo nasa cinampa de napa idi yala korage pajan ya lela ana no napa ki di pakanjaki pagatage pajan ya lela maka Nabi tadi tanatani mo maka macam mengaji matu itu del wakala sanai tanai mage ke Sayyidina Ali nasa alhamdulillah ya Rasulullah akka 10 patamban apa ka matinro tasih sabai nasa piko na maka de nabi juga meta mengaji maka de Sayyidina Ali ya Rasulullah biasa kak lalu ko kamarata iyolo na kamarata wola tapodangi Aisyah maka de nigi baca qul Allahu kacica pada ko na baca sepertiga Al-Qur'an iya Nayaro nasa niya ya Rasulullah akatallu pulo ubaja kula lahu napa kalau matinro jaja ka 10 tapa lagat tagi nabi ta saruban na nasangi ko punna jadi alin iko malas jadi ya naro betungan ya naro nala rodasar ya to na to ampai ko gatau mate nama kula lahu ta begitu kan kata umat ini baca kul Allahu kasih sabu ka 10 sabu itu nani akan untuk tomat apa ya ko mapatamma ka orang paling cica mi patamma na tomat ko iyo pokok kul Allahu gan rusu kami magampang kayak kira itu sebenarnya dia pakai tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan bacakan surah Al-Ikhlas kepada orang meninggal deh cuma kadami ro pahalana ko orang itu baca untuk tomat letu mato baca la pateh letu mato padong letu mato na pada mana miru itu ya kira jadi itu nala dasar ya kong kadena sapaka ya silahkan nih makir jadi itu yang penting saya